Kei mua noa atu te ihu o Hemi Rau, I roto I ngā pōti mo te māngai o te ropu Torangapū Māori ki te tūru o Hauraki Waikato. Koera te wairua o ngā kōrero I puta mai ai I te hui pōti tuawha a te ropu I ngā pō, I roto o rā hui pōkeka. Let us build a nation based on hope and not fear. Ko te wā tuatahi tēnei, kua kite te māngai o mua, ara a Angeline Greensill, I ngā kaiwhakataetai hou mō Hauraki Waikato. A te āhua nei, kore he pāinga, kia rātau. I think that in the three that we've got standing, we will certainly get someone who's good enough to stand for the seat and take it. Ko te rā tangata e mea tiana, ko te tāhuhu rangapū o mua o Tainui, ara a Hemi Rau. People, we have to wake up. Nōna te kaha, ki te ki, he anau ki te tūranga nei, ki te noho nei. He anau ki te tūranga nei, māku, ka tae e ia, ki te whaia, ka te tuku ia I ngā wawatao tōna iwi. Oh, I'm not going to say who they are. I'm not going to give you that story just yet. I te marama o Tihema I panaia a Hemi Rau hei tāhuhu rangapū, mo te hari kōrero ki ngā New Pepper e whakaiti ana I ngā whakahaere a te iwi. He mea whakae hoki tērā e te kōti take mahi. Ko haere whakamua a Hemi. Ko waihio tia e nā raruraru ki hei e hara nōna te he, aha koa kei te haere whakamua ia. Kāore te komiti whakahaere I whakae kia kōrero mātou kia Hemi Rau, rātau ko ōna hoa kakari a Bruce Mātaki me Pia Sharank. Hei te rāhoro I te hui pōti whakamutunga, a te rā wiki pānui tiai te toa. Ki ngi kiriona te karere.